Mabuyani, munjani, salibonani mole Zimbabwe. Ngiyamlamukela njalo kwenye episode engilephathelene elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima kuyasinda. Hello sisi Macho, igama lami nguLinda. Lingafihli isithupha sami. Sazalwa singama twins lo sisi wami uLindani. Ngileminyaka engu-32. So sikhula mina ngakhula ngingumuntu owayelobunyezwa. Ngangihlala ngikhuzwa ngabazali, kodwa ukulalela yinto eyayinzima kabi kimi. uLindani wayelalela abazali ethule kakhulu. Wayelomusa and ngumuntu owayethanda ngabantu. Sasingama opposite kahle kahle. Ngise high school ngakhipha izisu ezingu-2, ngibhizi ngabafana. Ngapha esikolweni akula engangikwazi. Ngaqala ukunatha utshwala lokubhema okudakayo. uLindani wapasa, wagraduate, wayendela emntwini olemali, okwayemthanda okwempela. Yikho engaqalisa khona ukuba lomhawu, ngoba abantu babe sebengikompare laye. Abazali bami babemthanda ukudlula mina. Ngapha mina ngangihlala ngicela imali kuye. Mina umuntu owayefanele ukungilobola wayelemali ukudlula okaLindani, kodwa kwakusala ukuthi engilobole. Wayelokhe esithi asike siphushe sizofika isikhathi sokuthi sihlale sonke. Mina ngabona ukuthi soku-too late, ngahamba komunye ugogo engangimtshele ngomunye umuntu ukuthi uyasiza. Ngangifuna umuntu ozayihlukanisa uLindani lomkakhe. Ngaphiwa umuthi wokuthi ngidlise indoda yakhe. Ngahamba endlini yakhe, ngafika ngahlala amalanga athize. Ngangipheka ngifaka umuthi ekudleni kwendoda kaLindani. After some days ngasuka ngabuyela. Ngazwa ama-phone call uLindani esesithi indoda yakhe iyamchaya, njalo sebehlala bethethisana izikhathi zonke. Ngempela ngangiluma ngiphozisa. Kwakungichaza ukuthi umuthi wami ususebenzile. Bazama ukubahlanganisa, babahlalisa phansi ukuthi bezame ukusolva indaba leyo, kodwa akula okwasizayo ngoba ugogo lowo babemutsho vele ukuthi lezo zindaba zakhe yinto ezincane kuye. Bahluphana isikhathi eside. Ngapha lenzalo yayisala. Indoda yakhe yagcina imxotshile. Eqeda lapho wathumela amaphepha awe-divorce. Finally, kwasokuyenzile, mina ngahle ngagijima kugogo, wangilungisela ukuthi ngithandwe yi-ex kaLindani. Lamanje kwasebenza, saqala ukuthandana. Okwezinyanga eziningi, wagcina esewile ukuzokhipha amalobolo ngekhaya. uLindani wazwa ubuhlungu, kodwa akula nto owayengayenza. Njengomuntu owayesifundile, walungisa amaphepha akhe waya e-Europe. Mina ngasala ngachata, ngaba labantwana ababili lo-ex kaLindani. Lami ngase ngingumuntu, ngase ngilesithunzi, abantu base bengihlonipha. Impilo liviri idinda lapho owake wadlula khona. Ngakubona sibili. Sahlala lo Lindani singela communication. Mina ngangingela ndaba laye ngoba ngangizitshela ukuthi imission sengiyiqedile kanti ngisazothi. Indoda yami yawelwa i-accident, yalimala i-spinal cord. Wayengasakwanisi ukuhamba, esehlala ku-wheelchair. Noma icansi kwakungasela. uLindani angazi bahlanganaphi lo ex wami lo wana engangisithi nguye owayefanele ukungilobola. Ngazwa sokuthiwa uLindani uyeza labakhwenyana. Bathi befika ungathi ngangiphupha. U-ex wami lo wana owayelemali nguye indoda kaLindani. Ngafriza, ngaphela amandla. Ngapha wayeselama twins amahle njani. I swear that pain went straight to my heart. Bathi ngafeinta ngazovukela esibhedlela. Kwaba nzima ukuprocessa ngoba my ex
now was 3 times richer than lapho engangimazi khona. Wayesele mali eningi ukudlula leyana owayelayo ekuqaleni. Kunzima everyday ngiyazisola. Ngihlala ngibuka izithombe zabo ku Facebook, ngikhala nsuku zonke. Why me Jehova? Laze la ngihlaba kabuhlungu kanje. Ngibuhlungu sisimacho. Iyo ke i-confession esuka kusisi udadewethu, uthi yena waphambanisela umthwini wakhe, wathatha indoda kaLindani, uLindani wazochada ku-ex wakhe, like ex to ex lapha. Kunzima empilweni. Ya, akhona ama-situations anjalo esihlangana lawo yokuthi abantu sizwa ubuhlungu ngezinto ezabe zilabanye abantu, to an extent yokuthi sihambe ezinyangeni or emapostorini siyelungisa. Kanti-ke ikhama yinto ekhona, yazi, iyakulokhetha everywhere, anywhere you are, andiyabona. Lokhana ukubokwa kuyenza kuzokuthola futhi back, andiyabona. Manje nxa sokukuthola back, sokukuthola ngendlela enje, so for sure uyazwa ubuhlungu. Uyazwa ubuhlungu sibili ngoba kunzima. Kunzima vele ukuprocessa into enjalo, especially now indoda yakhe isilimele, akasakwanisa ukusebenza. Obviously uthi ukuthi abasela mali. Ngapha u-ex lona wayesithi uzomthatha nguyoselo osenjani seyindodakani kaLindani. It's something that is very painful, but singathini isiphila ku society ukuthi vele sidibana labantu abanjalo ezikhathini eziningi. Sihlala labantu abanjalo abalomona, abantu abangafuni ukubona into enhle isenzakala komunye umuntu. So into ekhona ku society and akulanto esingayenza ngayo. Like this is family. Umthini wakho is family, and kuyayenzakala futhi noma kungasikho kuma twins, kuyayenzakala noma ama siblings, kuyayenzakala noma ngapi. Into esiphila layo, yabona, but fanele siyekele umhawu. Asekeleni umhawu. Umhawu is the root of everything. Abanye bayathwala because of umhawu. Abanye bayenza khonokho abakuyenzayo ukuthi bathatha amadoda abantu just because of umhawu, kungasuthiseki ngento olayo. 2026 umuntu setha igoya ukuthi ngifuna ukusuthiseka ngento yami engilayo. Angifuni ukuthanda izinto engazifikeleliyo kumbe ngithanda izinto ezingasozami. Suthiseka ngolakho khonokho. Uyekela ukuthanda izinto ezingasozakho or izinto obona ukuthi zi out of reach. Every time into out of reach, we always try ukuthi see reach through image, which is something that is not good. Which is something very bad. Ngiyabonga ngokulalela, ndabonga. Please like, comment and share. Please also subscribe. Ngiyabonga kakhulu for 300 subscribers. I-channel yethu yakhula. Ngiyabonga.